sai reconcile zigre Nreibak Presbytery Long Kaimir Country there Zai Silver Jubilee Gun Su Zetsi Bona Hangia Su Zetsuna Gatkagre Zai Reja Ragu the Sea there Wida Kahu there Rock Linde Zai Kahiman there Nreibak Presbytery there Ebono Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Again, salam. Đây không có cái gì, chúng có phải chịu phải chặt. Uống mà biết được. Zanme kila dah. Nreibak Presbytery Zai Presbyterian Indiaram Presbyterian Rakyana Go Concept Logo 1994-2019 No Kanye Inkum Dui Nai Silver Jubilee Ni Kabam ECI Poi Peting Tarik Remadai Inauguration Kana 2019 Sampui Tingong Ngau Kanjabe Tingkom Sabe Reverend Joshua Zime Executive Secretary Zanme Presbytery Harangi Dira Aipo Susumse Depensi Gagle Depet Kaibike Reverend Nchabuing Riame Moderator CCT Synod Hazi Krishna Kana Tingkom Changnaze Kreskui Sum Gaime Silver Jubilee Committee Nreibak Presbytery Pehangi Dizbamla
Nreibak Presbytery 1994 Beipat Kaibiga Theology Cherapunjine Telu Zaiwaida I Compact Cup Kadiga Anuigos Nreibak Presbytery Za Lasongana Beipat Le Beiparanga Commission Wang Mai Idu Cherapunji College Kana Graduate Ruzapo Mai Idu Wang Tri Samare Apo Maga Anuigo Inauguration Yanuipo Reverend Zatanga Mirishim Pana Synod Commissioner Changluza Anuizu Depensi Batuida Anuipo Reverend RC Dorpui Zanme Presbytery Yana Pana Moderator Changza Pagot Timbo Zungwaluza Anui Nreibak Presbytery Karchi Visats Po Mai Depakaile Po Maiga Anuipo DLT Bapuina Welcome speech ka Assam Iba Saidre Zaina Anuipo Reverend Zatangane Assam Iba Pana Depakansi Sam Saibiga Suna Anui Changbriagane Anui Milong Samong Clay Sam Saide Anuipo Reverend DT Lobumne Assam Saibiga Pana Kristagana Anui Misri Bamkale to wear his voice in the law Apo Sam Kiba Saile Zai Anuigo Kabang Anuigo Minister Reverend H.P. Kome Hai Samlung Pana Executive Secretary to the Anuizu Situeda Reverend R.M. Zeme Rangtelung Pana Anuigo Anuizu City Lang Petsangaza Pamena Reverend Samuel Pame Pana Nreibak Presbytery Rang Moderator Sangaluza Aduisa Pana Posa Adu Patitsu Pana Titsuedele Zachiga Aduipo Reverend Kiko Mena Pana Anuigo Convener Sanza Nreibak Presbytery Parange Pana Committee Te Rose Tevele O Sigana Repo Marama Anuiroga Sunaga Restu Panui Signa Panuina Panui Kare Panui like the Nreibak Presbytery Patasa Damai Today Manana Chita Ibamra Timorama Swagana Ipo Silver Jubilee Kanyu Tixuza Ranyu Diravanga dictates of Velusina I go with here. We program Matakati, the 30 Bosadu Rama Sorne, Zanoma Sorne, Saki Dedre Zani Pomagadi Rama Sankilare, the Lebanese put some Kamakale. Adu is a noise of a man, I can see my man. Zana Lemon Rama, Punakai, the Nreibak Presbytery, Beipat Ranga Leba, Beipat Kaimaja. Panui Saza Nizan Mai, Yatsam was on Ibisa. Panui Kringan, Yosama, Natata, a serious do, Panui Tate, Panui Kiba, Panui Makate, Diabisa, Aduroga, Panita, Ibisa, Silu Zira. Nina Puna that sounds well as though I'm mixing the Panui Tate no, Zai, Panui Zapum sing, a water is a tail of Zigna. Namai, what in Roga? Panuizu Saki Pedre Satsu Yoga Saki Pedre Zanani Nreibak Presbytery Anui Tote Hamaga Anui Asu Piediga Nreukam Gumza Ramta Palabza Piediga Midurut Sang Rubamle Mile Anarida Sigumba Piediga Missi Rebamle Aga Compare Reverend Polote Pavanai Anaiza Lerelang Sangza Anoi Tuhan Bom Loga, Mipo Masai Sweet Totem Loga, Anoi Nreibak Presbytery Puntang Dine, Puntaname, Linkare, ni Sumabam Dile, Kanetsigum Tabloga, Nreibak Presbytery PYF me, Noriame, Anoi Tote Punuran Sigsang, Waping Sang, Zaipuinunga me Punuran Sigsang, Anoi Rakyat Singra me Punuran Sigsang, Zai Papli member me Peipat Palamga Punuran Sigsang, I go to the theological student Rama, Miss Sula produced it, the money go record to be a Miss Sula Hankre Pere, on the agency of any Paluda, Zarakat Simon.